bebek berapa? Telur bebek 25. 25. Ini pakai arang ya, Pak ya? Pakai arang. Waduh. Itu apa tuh, Pak? Ini serundeng. Serundeng. Kering. Oh, serundeng kering. Ya, kalau serundeng basahnya buat adonan. Oh, gitu. Kasih bawang-bawang juga. Bawang. Ya, Pak, itu lagi bikin apa, Pak? Ini kerak telur. Kerak telur. Pakai nasi. Ini ketan. Oh, ketan. Beras ketan. Oh, rasanya rasa apa aja? Ini ebi, ada telur ayam sama telur bebek. Telur ayam sama Telur bebek. telur bebek. Kalau telur bebek pakai telur bebek berapa? Telur bebek 25. 25. Telur ayam Kalau telur ayam 20. 20. Oh, diaduk-aduk gitu. Biar rata. Iya, Pak.